because the well-established companies lead the small companies. So it's just that it's important gore motho yena a tsamaye a yo batla information, because sometimes ke mentora young girls and ukreya ba frustrated gore in order for them to start business ba tshwantse gore ba be le tšhelete eng. So yesterday next a tlhalosetso mong gore why it's gore for marketing material you can go to organizations like COSIDA, batla offer everything from website to the banner, everything that you need. So, and she was not aware because she's a dietitian, she's qualified, mara she's frustrated gore hauna mmereko, and if abatla go start a private practice o tshwantse gore a be le tšhelete. So I've seen gore government ya rona ya try so much to support maybe the small businesses, but sometimes le rona we don't go out there to get the information and to introduce ourselves to these companies. Because for example in our company a lot of even pharmaceutical companies, the corporate companies, because I make sure that I go to those doors and knock. So fortunately like the listeners babo radio stations like Lesedi FM, they are fortunate because you are able to have these conversations, of which it's conversations telling gore di tlo ba thusa gore ba tsebe gore I don't have to sit in my corner and think gore maybe I can support from big companies, mara nna ke tshwantse gore ke tseye the initiative. And sometimes they do call the community meetings where they come and share information about how they can support the businesses. But sometimes people abai, sometimes ba focus gore the first question iba gore go tla ba gona le dijo. So whereas dijo, it's more, I mean, it's less important than the information and the contact on that event. Mamedi dula hantle metsotso mashome a mabedi le metso e mene ka mora hora ya 10 le motso mong. Hopola hle hore re tshwere jwalo W20 tshebeletsong ya Lesedi ka hara lenaneo la Itlhabolle. Re sentse re hlekela seboka se seholo sa G20 se tla tshwara kwano Afrika Borwa ka la mashome a mabedi le metso e mmedi fihla ka la mashome a mabedi le metso e meraro Pudungwana le monsona sena se hodimo. Mme re tlonka kgefu he e tla re ka mora kgefu re tla boela re ba le moitwa rona hape ka kwano re nke pina ya Selfless Be Tsile. Matlosana Hello Festival 2025 Etlaba Mshengu Fan City Klerksdorp o amohela selemo se setjha sa 2026. Monate o qala ka di-31 tsa Tshitwe ka Lekompo le Amapiano. Jalo Dulishan Dash, Akarishma, Akabza the Small, Focalistic, Kim Munada, DJ Capital, LTK, Libaba, Di Hekeli Bulaka Musehari. Ereka la pele Perehong 2026 Rekale ka all white soul jazz Dibini tse tla thabisa letshwele di kenyelletsa Mandisi Junkies Zonke DJ Lovers Selelo Selota Budaza Thopi tse kgang le tsona di teng Tebogo Moloi Mafiki Zolo Humshaka VOP Bongo Muffin Trumpis Nduma Silela Tebe Maiza Tabo Mokone Batukada le babang se fetwe ke monyaka ona. Ditikiti di rekiswa CompuTicket le Ticket Bro ka 200 kapa 350 heke. Hape yeng Mshengu Fan City ka di 31 Tshitwe 2025 le la pele Pherekgong 2026. Happy 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 happy. Lesedi FM. Ake moleng. Ajeje ba ikwala Ikoba dola tile Ipiti ya sidala Ikoba vita tile Ajeje ba ikwala Ikoba dola tile Ipiti ya sidala Ikoba vita tile Ekinite Upilo botaka Hauna ntwa mahala hubua zaga Bamfetu wete bane bangata Apinfe himbansile babangata Adimona le mona takataka Akina hana moya waka watulama Imperfects will never be the same. One day I'll be the best in the game. You put some respect on my name. All my houses go pay.
batla ukwa bohloko wele sigara overcame bakeke ba ikwala ke tlo ba thola tsileng ke pitsi ya sedala ke tlo ba feta tsileng bakeke ba ikwala ke tlo ba thola tsileng ke pitsi ya sedala ke tlo ba feta tsileng ke phatlola mabota ke misaela ke khomana I am the chosen one ke mathathuta tsetelela mthazing the sun ke katola ye taileng kala maobane ha e so fatentse ntshopolo go nka se lebale oh ke laolwa ke moya ke laolwa ke moya ka letsa bobe akatane le bophelo ba ke toba sia ba le jwalo anti ba bang kwalla menyeta anana ba laola lefa toba thola ke toba fita ho le jwalo akeke ba ikwala ke toba thola sile ke pitsi ya setala ke toba fita sile ai le tselae akeke ba ikwala ke toba thola sile ke pitsi ya setala ke toba fita sile Hasimo he mamedi idula hantle metsotso 29 ka mora hora ya 10 le motsomo hopola hle o kaya jwalo le leqhepeng la rona la Facebook re teng o shebe hantle dipuisano tsena ka o tloloa me le YouTube channeleng ya rona ya Lesedi FM kena mono he marangrang o khone ho bona hantle puisano ena entle yeo entseng etsahala motsotsong wa hona jwale mme re sentse re fetela he ho meetu wa rona ke me Mpho Mogotsi yena ke BRICS Africa Fashion Week ke mothei wa yona ka lehlakore le leng ke modula stulo wa BRICS WBA SA Creative Industry ibile ke Mrs Universe Africa 2022 me Mogotsi re o amehela le wena hape tsule hantle mme re ke dumetse ho ba monana ke rona ba thabileng ke a bona bo mmabotle bona he re a leboa ha re kene tabeng ya bohlokwa o ko o re hlalosetse hore ha re bua ka tsena tsa fashion re bua ka bonono boemong ba matjhaba ho bohlokwa ha kakang hore re le kontinente ya Afrika ka kakaretso re se ke re lahlehelwa ke seo re leng sona re dule re ntse re bontsha matjhaba hore na Afrika re bomang re tumme ka eng ho botlhokwa mme because as ma Africa o tshule ha o sa itsebe o le mo Africa o latlhegile so ha o itseba hore o mang ntho e botlhokwa ke hore le mo globalization o khona o emella o itsebe hore nna ke Mosotho or nna ke Motswana ene setso sa go hae sire ke etse so it's easier hore re sele you can even sell yourself easily mo di platformong tse ding tse ileng hore di go outside of South Africa nna ke itumela ka hore as part of BRICS ke tsamaya haholo ke tsamaya di nations tse ding haholo ene ntho e botlhoka ke boneng ke hore say for example Russia bana le setso se leng hore ha o kena Russia kore wa fila hore batho ba monana ba itlhokomela ene le setso sa bone ba se rata there's no way o kayang lunch or o kaya ko dineng o sa bone hore this is the culture ya monana and I think rona as ma Africa somewhere we went wrong re tsere gagolo ntho tse le tsa ko west radikinya haholo mo rona but luckily
ke a bona hore generation e tlang slowly but surely we are going back. When it comes to fashion, ke a bona bo maXhosa jwalo jwalo batho ba tshwana le bona ba etsa sure hore even in a global space ba pesa ene ba etsa sure hore seXhosa sa bona sa itsahala Se a bonahala. se a bonahala. So one of the things e ke di etsang le nna ha ke travel gagolo ke hore ke tsamaya le diphahlo tsa ka tsa South Africa tsa setso. Ha ke dutse panel speaking as a panel speaker so ke apere setso sa rona whether ke seXhosa ke seZulu or ke Setswana or Sesotho. Because ha re sa etse jwalo ba tla re tseba jwang ba ka montle ba tla tseba jwang setso sa rona ba tla re South Africa ba apara jwang. So I always sell that point ha ke tsamaya hore ba bone kaofela hore o tswa Africa. Most nations ha ba apare dintho tse leng hore di bright and colorful. So I make sure hore rona ha ke tsamaya le tsa rona tse di bright and colorful tse leng hore di a bonahala hore tse di tswa South Africa or tse di tswa Africa. So setso sa rona ke ntho e leng hore it defines us. Ke e re separator from other nations. So ha ile hore ra itshepa ka setso sa rona, we need to be able to sell it ko bathong ba makontle. It's very important. Ke ne ke tla hona mono le ha o no so e amme mohlomong re ka boela hape o tlo o e hatelle hore mosebetsi wa hao wa BRICS Africa Fashion Week o etsa bonnete bofeng ba hore o ruta le ba bang e se ka ba ntho ya hao le mong empa o ruta le ba bang basadi le setjhaba ka kakaretso hore ha re se ke ra lahlehelwang ke seo re leng sona ke eng dintho tse leng hore wa di etsa di-project mohlomong bo di-programme tse leng hore le na le tsona ka hara BRICS Africa Fashion Week? BRICS Africa Fashion Week ene e qalwe ke nna because ke bona hore batho ba heso ha ke re batho ba heso ke bua ka batho especially rona batho ba batsho hore ha rena platform mo e leng hore motho e leng hore ke o ya qala ho etsa fashion design hana platform eo ya hore a kgone bontsha collection ya hae. Most times rena le di platform mara di platform tseo di batla tšhelete ngata and ha o qalella fatshe o utlwisisa hore ha iyo tšhelete eo. So you need to be able to hore le wena o qalelle fatshe mo e leng hore wa tseba hore platform e tla nthusa in build a step by step. And that's what we are doing ko BRICS Africa Fashion Week. Not only do we showcase bone batho ba ileng hore ke di fashion designers se ileng hore di a qelela fatshe, we meet them where they are because it's important. Ba bang ba khale ba ithutile ho etsa diphahlo mara o thole hore ha ba tsebe le hore how do they price diphahlo tsa bona. How do you make sure hore o etsa profit e le hore ha o tsebe hore ntho e how much goes into making mosese o ke wa apereng. So re ba qalela fatshe ho ba ruta financial literacy, re ba rute pricing, re ba rute hore ha o le a fashion designer nakwa hao we price jwang mo moseseng o motho o tlo fitla a o reka. Not only that, ba bang o thole hore ba se ba le established but they need to be able to now go to export market. O thole hore ha gona di platform tse leng hore ba ka ya ho tsona ba re okay ke batla ho rekisa diphahlo tsa ka ko Mozambique or even Russia or Sao Paulo which is in Brazil jwalo jwalo. So re starta re ba ruta hore okay ho ba export ready, how do you get to that level so that we are able to ha ke bua le anyone who is in Russia. I tend to go to Russia a lot. I've built great relationships with Russia. So that's why it's important for Linna, as the CEO of BRICS Africa Fashion Week, I am able to kiba bulele di tsela. Hore ha ke fitla ko Russia ke fitle ke re let's say I'm using one of an example. Hore maybe ke re Mantsho o batla ho tsamaisa o batla ho tlisa diphahlo tsa rona mo Russia.
ki bule ditsela tseo tsa hore ki tsebe, but by the time ki bua le bone ko Russia, I need to make sure hore wena as a designer o ready. Meaning, if you look online, you are able to order within 10-15 days, batho ba khona ho thola order ya bona. Yeah. So it's a very rigorous process. Another thing that I am doing is modeling. The modeler, we also build them up so that they can also get an opportunity to showcase on the international stage. So on the 16th of December, we are going to be hosting BRICS Africa Fashion Week. Itlabo ele ko Sentini ko Hotel Sky. It's important hore ke mention it because re batla ho fa batho ba ileng hore they are upcoming designers an opportunity hore le bone batle batlo showa collection ya bona ko. Molding re tla khona hore re thole le di buyers, re thole le one of the designers o tlo wina monyetla ya hore a showcase internationally as a prize. Ke kopa ntshwarele yona fela jalo re tlo re fitise mabenkele e tla re ha re khutla ka mabenkeleng ke batla re tlo sheba hore na tshebedisano mmoho jalo ka ha re utlwa nako e kgololeng ya ntse bua ka BRICS hobane o sebetsa haholo le yona BRICS hore na tshebedisano mmoho ya lona le G20 hona jwale re ntse re shebile ditaba tsena tsa fashion re shebile ditaba tsa bonono jalo rena ebe tshebedisano mmoho yona e jwang re fela re fitise mabenkele re a khutla ka moramo. Tlhekefetso ya bong e senya bophelo ba batho le ho baka dikarohano hara baahi. E etsahala malapeng, dikolong le mesebetsing, mme hangata diketso tsena ke tsa sephiring. Tlhekefetso ya bong ha ya lokela ho tswela pele. Ha o bona e etsahala bua, ebang o utlwile bohloko kopa thuso hobane ho se etse letho ha se kgetho e nepahetseng. Mohato wa ho fedisa tlhekefetso o qala ka wena. Letsetsa 0800 428 428 ho tlaleha diketso tsa tlhekefetso kapa ho kopa thuso. Molaetsa ona o tlisetswa ke SABC. Now o dula o kula o sa phela hantle. Promin ke se matlafatsi sa ka mehla sa masole a hao a mmele. E entse ka enngwe ya ditlama tsa baholoholo e leng lerumo la madi. Boloka masole a hao a mmele a matlafetse ka Promin. E sireletsa mmele kgahlano le mahloko le malwetse a bakwang ke bacteria le di-virus. Le ha o le HIV positive kapa o na le TB o ka sebedisa Promin. E fumaneha kemising e haufi le wena. Dula o matlafetse o kwenne ka marothodi kapa dipidisi tsa Promin. Nakong tsa tahlehelo bophelong mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Nke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng. Baahi ba Soweto Khoulang ka leqhubu la 88.4 kapa le download the SABC Plus app bakeng sa Lesedi FM. Ke moleng. E dula hantle metsotso e le 19 re habile hora ya le 12 mme mpo mogotsi e re ke boela hape ke o amohele pele ho mabenkele ne ke re shebe taba ya sebedisano mmoho homa ile hona ho matlafatsa dikamano pakeng tsa BRICS le G20 ha o le re shebile the creative industry re ntse re shebile tsena tsa bonono re shebile tsa botjhaba mmoho le fashion le sebedisana mmoho jwang ho matlafatsa dikamano. G20 le BRICS e tlo kopana ko ka di 16 tsa December like ke tshole
re tla bo re tshwere Global South International Business Forum mo e leng hore dinaha tsena tsa mo G20 le dinaha tsena tsa BRICS di tlo kopana. Creatives industry it needs hore le yone e thole monyetla ya hore e showe hore rona as the creatives tsa mo South Africa or creatives across the world re play a role e jwang when it comes to G20 or ka mo BRICS. So all teng re tlo khona ho thola hore re tlo etsa di panel speaking opportunities like this, re tlo nna le di plenary sessions mo e leng hore re bua ka di policy, re bua ka hore rona as dinaha tse di kopaneng kaofela re tla sebedisana jwang motho o tshwanang not only fela for fashion but even as a musician hore ha ile hore ke batla ho collaborate le motho e leng hore o ko Russia or ko San Paulo like I mentioned, re etsa jwang hore re kopane re sebedisane. Ntho e bohlokwa e leng hore ke batla ho mention akore collaboration hone jwanong e bohlokwa because ha hona motho e leng hore o khona hore a eme a le one. Mara ha o collaborate le motho e mong mo naheng e leng hore e different from wena wa utlwisisa hore yanong le wena o bula opportunities tsa hore o itekise mo naheng tse leng hore ha de go tsibi. Fashion as it is right now, it's important hore motho wa mo South Africa le ene a collaborate le motho e leng hore o ko Brazil jwalo hore ba bona hore how do I take Brazilian cloth maybe ki incorporate mo fashioning ya South Africa. Motho e leng hore o ko Brazil a thole seshweshwe sa rona a bona hore o se incorporate jwang mo diaparong tsa bone tsa ko San Paulo. Ya utlwahala me mkhotsi bule ntlha ya bohlokwa haholo fela re nke pina re tlonka soul culture gugu tla re he ka mora mono re tla boela re fetela ho moetu wa rona re shebile haholo ho matlafatsa basadi.
bakho ngathilanga liphume ekuseni umoya wami uyawuphilisa uvuse kufeni njengomntwana omncane awunabala ebusweni. You are beautiful, girl. I am not lying. Clientele e mona ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAfrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. Re re o fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di-plan tsa rona di theko e tlase, etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Inke ka jeno ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng. Join up Boxer Rewards Club ho natefelwa ke di-benefit le tse ding tse ngata. Fumana disolo tse kgethehileng tsa mahala, airtime le tse ding tse ngata. Bokella di-B Rewards. B Reward e lengwe e lekana le ranta. Ingwadisetse karete ya di-rewards eo e leng yona fela eo e hlokang ha Boxer. E tlhabolle Mantaha ho fihlela Bohlano, ho renya borobong ho fihlela ho renya 12 motshehare ho Lesedi FM. Ha se mohedu la hantle metsotso ile shomere habile hora ya 12 re boela hape re o amohela mabedi a tshebeletso ya Lesedi. Hopola hle hore dipuisano tsena tsa W20 ho hlakela seboka sa G20 o ka di sheba jwalo ka kotloloho leqhepeng la rona la Facebook @Lesedi FM. Wa boela hape wa ya ho YouTube channel ya rona ya Lesedi FM mme o tla bona he tsena tsohle. Motsotsong wa jwale re boela hape re amohela moeti e mong wa rona ke mong wa basadi ba sebetsang ka thata haholo ka harona haina ya Afrika Borwa ke me Carol Musiamo. Carol M ke mothei wa South African Heroines Awards le Black Blazer Ceremony. Me Carol M re o amohela kwano tshebeletsong ya Lesedi. Tswile hantle ke tswile hantle mmanehileng ke a leboha. Ke a leboha. Ha re ke re shebe basadi le hlakoreng la boetapele re ka sheba jwalo mafapheng a fapaneng, re shebe dikgwebong tse ikemetseng tse fapaneng, empa ha re shebe tabena ya boetapele ka kakaretso le mo basadi re reng ba se bana le monyetla bana le bokgoni ba hore ke karolo ya bao ba etsang le hona ho nka diqeto. Ke a leboha mme mmanehileng. Boetapele ba basadi in South Africa I think ra improve. Because khono bona re na le di-premier tsa basadi, re na le basadi ba ba leading too much into government, re na le basadi CEO women, which is from South African statistic, basadi ba ba etang pele in South Africa I think it's 46%, which is a class. So we need to improve on that. The other thing ki nahana hore erele basadi herka kra musadi wa president maybe in 2000 itla change in South Africa. I think we are ready to have a woman president. Basadi ra inyatsa in the leadership role. Re batla utlwa ka banna, which is a very disturbing for nna, especially organization ya rona ya South African Heroines Awards e bereka le basadi haholo. And basadi ba baleng in very serious and influential position, but ha ba khone ho inahanela still in those positions. Ba sa batla hore banna ba ba fe totla ya ho, yes, you know the last word ya hore what do you need to do. So, and it's very, very painful again, when you have women in leadership, most ya the program as basadi, we are supported by men.
men in leadership are the ones supporting, while we have 46% of women in leadership, Baba Palanko supported the program. The challenges that rona tsa basadi in leadership again ko kgatellana. O na le boss o me manehileng ya o kgatella. E kgatella maikutlo a hao ene ke mosadi. And here le basadi re tshwanetse hore here le basadi re you know re tshwarane ka matsogo. Collaborate, like you were saying, collaborate together, work together as basadi, not re kgatellane, re be jealous of each other. Because kin twe ka se re hodising re ka se hole. That is why banna ba tlo phela ba bona hore ha re tlhoke hore re be le president ya mosadi because ra lwantshana. If re ya election no ho na le sefatlho sa mosadi hore re mokgetho ba president, we want, and it's the same woman. And statistics sa South Africa basadi ke ba bangata ho feta banna. But we fail each other as women. Hore re kgethane re ratane re busane in those leadership roles. You can't choose a woman CEO. This morning I was celebrating an HOD ya Mosadi ko Free State Legislature. Men Nelisa Ntombela, a very 36-year-old, a very young woman. I worked with her in Free State. While I'm very dedicated, we need women like that, and we need to celebrate those things. As SAHA, we are celebrating women. We are launching our investment and development trust. It will deal with policies in South Africa. So we'll be part of the policy makers in South Africa because but we don't have a say. So we need to start by changing the policies, how money is going to women businesses. Because government if I was chelet, but if I was babaf, chelet. Basadi bama plus bona every day. They are struggling because nobody is going there. In South Africa, you only get money because you know somebody. So that thing needs to start from the police. It's when they change it completely. And it's us who need to change it. Because Rona an opportunity to be in stages, international stages, and speak about these issues. Chalete ka se fiwi kerolo every day or me man healing every day. While Rona nalwa we are empowering women. How are we empowering women? These women should benefit through us. Are we giving them that platform or benefit? No, because nakele kerolo ke batlo sign 10 million ke be happy. That is why as the development and investment trust yarona is very important because it's going to start kuma plasing. Next year we are turning 15 years in Mimane Healing, and that's where we are launching. And we are going to push and sign MOUs with big companies in South Africa whom are run by women. So it's important for us to practice what we're preaching. Kamantswa ha o qetela tshebedisano mmoho ya lona ka kakaretso le seboka se tlang sa G20 na hona le melong hore le kene teng le SAHA le ntse le sebedisana mmoho le bona. Rekeni, but not Hukena. Hukeni certain women who are known. You know, remember Rona SAHA, we are leading women, not Babatsaban. That is why in SAHA we make sure that women on top level are collaborating. So if Rona Basadi Bar Baisang Kopili for G20 or Women 20, Hurba Kenemo, but and remember, basadi ba batlo tshoga. Akere it's the first time ba etsa ntho tse so. So if Rona re sa ba encourage you to do that, ha hona motho a tlo encourage. If invitation hey tlhalla me mane healing invite 2 people in a big organization of 20,000 women like SAHA. So ho tsamaya mang wa salama? Ya utlwahala me Carol re ke khutlela hape ho me Sylvia Maseko ka mantswe ma khutshwanyane fela ka motsotso fela me o so akaretsa ditaba re se re kwala taba tsena tsa rona. Okay, na ki batlo encourage basadi gore let's take ownership of our future. If we want to be successful, let's go there. Let's knock through those doors and make sure that our papers, because sometimes it's simple things like having your papers just to be compliant, because sometimes even when mutu abatla utu samara
when like even the simplest thing that you can do for yourself, you don't have. So then it becomes difficult to support. So now I can encourage basadi hore, let's go out there, let's look for information, and let's knock in those doors. Ho thwe mamati ha kwetsu o reke moaho. Ha ba o kwaletse mamati o reke moaho kaofela. Me mpho mogotsi mantso ha o qetela. Nna ke batla ho encourage motho le mong hore o ske wa sheba hore king e leng hore eng ke tsa hore ke ske ka tswella pele. Push forward. It's important hore o tswe out of your comfort zone as umotho, especially entrepreneurs. South Africa, it needs more entrepreneurs because we know now hore taba ya hore ke tla lo kokota ke re ke batla mosebetsi ha e sa leyo. So that's why it's important. BRICS Africa Fashion Week nurtures talent, entrepreneurs. Entrepreneurs is the future. Please stand up and look for ways in which where your purpose and your passion can serve us as humanity, and take that forward. Don't look and say hore ha ke na chelete ke tshwanetse ke thole pele startup capital le jwalo jwalo. Do it as you are running. Me Carol mantso ha o qetela re kwale me. Na mantso ka o tetela ko hore my message to women in leadership. Ake libule mabati a he bana ba bang ba kokota, because it's important ha hona hore you ba tshwere power. How are they using that power? How are they empowering others? Hosane ha o sa le mo positioning e o tlohile, ha o sa le MEC, ha o sa le minister, ha o sa le CEO, o dutse kwa. You should have people how to heal more positioning. Baba tlotlang ho wena ba re let's work and do this because oba empowering. Ke a leboa mme. Mami da tshebeletso le sedi e re le wena re tle ro amohe re o lebohehle ka hore o dule le rona hore amohele ntlong ya ha hohle mo mametso le teng. Thole my tools ke leboile ha holo yona ngwaneso. Ke leboile hle Neiza ha re kopane hape ho sane ngwaneso. Ha se mo he. Mamedi hora ke le shome le metsemedi re fetela moifong wa ditaba wa Imatlafatse. Le buila holo bana beso mamedi he ka jeno ke laboraro kgwedi ena Mphalane e hlola jwalo matsatsi a 29. Re kena lenaneo lena la Imatlafatse, lona ke lenaneo la ditaba mona ho Lesedi FM harampa ya motshare, empa pele re teba ka lona e re ke fetele jwalo ditabeng tsa hora ena 12 mme tsona re di ballwa jwalo ke Kenny Modimo. Ha ke o leboe moeketsi Rahlao mo mamedi ke a o dumedisa. Setho sa mehlenga sa sehlopha sa tshebetso sa dipolao tsa dipolotiki se buile ka dithunya tsa di-rifle le dikulo tse fumanweng a lapeng la rakgwebo ebile le moqosuwa wa polao Katiso KT Molefe nakong ya letsholo la sepolesa.